ndagushimiye wahisemo gukurikira Alphonse Pro TV nk'ibisanzwe ni channel y'imikino niba ari ubwa mbere dukurikiye yenda gusaba gukanda subscribe ndetse no kugazogera kugira ngo ujye ubona inkuru zacu uko ziza buri kanya. Reka duhere muri Sekafa Kagame Cup. Uyu munsi ikipe ya Rayon Sport iraza gukina finale na Gor Mahia. Turahera ku mutoza wa Gor Mahia. Mbere na mbere yabanje gushimira umukuru w'igihugu avuga ko rwose babakiriye neza. Umutoza mbibutsa ko ari Charles Aknor avuga yuko rwose ashimira mbere na mbere umukuru w'igihugu. Yanasabye abafana ba APR kuza gushyigikira ikipe yabo kubahoza amariri, abizeza ko bari butsinde Rayon Sport. Reka tumwumve ibyo yatangaje. Mbanze nshimire perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ikindi nuko ryari rushanwa ryiza, twasuye ahantu henshi hatandukanye, twagize amahirwe yo gusura urwibutso rwa jenoside n'ibindi byose muri iki gihugu ni byiza, ariko icy'ingenzi kiruta ibindi ni ubuyobozi kandi bwakoze neza. Twishimiye kuba turi hano kuko twabonye umwanya wo guhura n'ibyiza gusa, natwe twagenda mu rugo natwe tukajya kwiga. Nyuma yaho ndashimira Sekafa yakoze akazi gashoboka, yatumye tumenya amategeko mashya, byari byiza kandi baratwigishije birumvikana. Hanyuma rero urugendo rwacu rwari rwiza kugera ku mukino wa nyuma. Twagize amahirwe yo gukina n'amakipe akomeye muri iki gihugu, twakinnye na APR twerekana icyo twakora. Umukino wa kabiri wari ugoye nubwo utanagendera neza, gusa twari twakoze neza, gusa byarangiye dutakaje. Muri make twahuye na za birantega nyinshi, gusa abakinnyi banjye baritanze berekana kwihagararaho mu buryo bwose bushoboka, barabyerekanye. Ubwo twabonaga ikarita itukura twagumanye ikinyabupfura cyacu, twagumanye umwimerere wacu w'imikinire. Mu by'ukuri ntabwo byigeze bigaragara ko turi kubura umuntu mu kibuga. Kurikije n'uburyo twakinaga, ntewe ishema n'ibyo abasore banjye bamaze gukora. Yes, murumva ko rero bafite imigabo n'imigambi. Hanyuma rero umutoza wa Rayon Sport nawe hari ibyo yatangaje, reka nawe tumwumve. Twe twiteguye neza, naho nuvuga bitari byoroshye gushika kuri uyu mukino wa nyuma. Twashoboye gukora ibishoboka byose, dushyiramo imbaraga kugira dushobore kuhashika. Rero nibaza yuko kuhashika ntibiba byoroshye, ariko no gutwara igikombe ntibyoroshye. Ni ibintu bikomeye cyane, ariko ni ibintu turi capable yo gukora, dushobora gukora, kandi tuzokora ibishoboka byose kugira tubigereho. Nk'uko babivuze, igihe yahageze yaratwaye igikombe. Nibaza yuko ari ingero nziza, natwe aricyo tugiye gukorera ko cyane, kubona twahageze dukora ibishoboka byose tugitwara. Nivyo twakinye batararonka imyitozo myinshi, bataramanyerana, batarakina amamatch menshi. Match twakinye izo bitandukanye cyane n'iyi tugiye gukina. Context ntizisa, no kuvuga twakinye match ya Rayon Day ata pression nini yari ifise, nta pressure nini yari ifise, ariko ubu tugiye gukina kuri match ifise pression nini kuko tugiye gukinira igikombe na ekipe ya Gor Mahia yeruka mu myaka 41. Rayon Sport iheruka mu myaka 28. Rero urumva ko ni ekipe zibiri zigiye guhura zikumbuye igikombe nk'iki. Ekipe ya Gor Mahia yaramaze kwiyubaka, ubu yamaze kubona abakinyi, yamaze kumenya ishiganwa, yamaze kubona ngene dukina. Nibaza yuko izoza ifise strategy itandukanye niyo bakoresheje ubushize kuri match twakinye. Murumva yuko rero afise plan y'ikipe muri rusange. Hanyuma na kapiteni Kabange nk'umuyobozi mu kibuga nawe hari ibyo yatangaje, reka nawe mwumve ibyo yatangaje avugira bagenzi be ndetse anizeza abakunzi ba Rayon Sport. Twagize pre-season cyangwa imyiteguro ibanziriza pre-season myiza. Ubushize nabivuze yuko ari twe kipe ya mbere twabashije gutangira hano mu Rwanda, biduha amahirwe yo kwinjira mu irushanwa neza. Navuga yuko imyiteguro ya pre-season igikomeje, nibyo turi mu irushanwa, ariko nanone ni pre-season y'intangiriro. Rero tubashije gutwara iki gikombe
tukaba kikaza ku ruhande rwacu ni imbaraga ndetse n'intangiriro nziza yandi marushanwa yose tuzitabira. Navuga yuko byaduha morale ndetse na motivation idasanzwe, yaba ku ruhande rw'abakinnyi, ku bafana, kuri staff, kuri komite, kugira ngo n'ibindi byose bizabashe kugenda neza, kuko igikombe kimwe kibasha guhamagara ibindi. Niba rero amateka wenda nko kuri Rayon Day twarabashije kuyakuraho tukabasha gutwara igikombe cya Rayon Day bitari bisanzwe bibaho, tukaba twabasha no gutwara iki gikombe cya Sekafa, byaduha n'amahirwe muri shampiyona ndetse n'imikino nyafurika tugiye kwitegura. Murumva ko rero vibe ari yose, yaba mu batoza, abakinnyi, mudu ni nziza. Si ibyo gusa kandi n'umuyobozi wa Rayon Sport Murenzi Abdallah nawe yatangaje ko yizeza abafana ndetse n'abakinnyi muri rusange yuko bagomba gutwara igikombe cya Sekafa Kagame Cup. Yavuze ko bafite ubushobozi bwo gutsinda ikipe iyo ari yo yose bahura nayo, kandi ababwira yuko nta kabuza igikombe kigomba gutaha mu gihugu. Reka nawe twumve ibyo yatangarije abakunzi ba Rayon Sport. Prime ubundi dutangira twari twabimeye ko bazatwara prime y'icya kabiri cy'ibihembo bazatwara. Birumvikana ko ejo turashaka igikombe murahita mubireba, ariko twabonye umufatanyabikorwa Beka nawe yaje yongeraho. Turimo turabona inshuti n'abareyo hirya no hino barimo kugenda batwoherereza za bonus zo gushimira aba bahungu. Aka kanya sinakubwira ngo buri wese azatwara aya naya kuko ariyongera umunota ku wundi. N'abarimo kudukurikira bakomeze rwose bohereze aba basore. Turifuza yuko ejo tuzabashimira ku rwego yuko iyo bonus cyangwa iryo shimwe rizabahindura ubuzima n'ibikorwa byabo bya buri munsi. La Confederation ubundi no kugera kuri hashoboka, ariko byibuze iyo dutangiranye no kugira ngo tugere mu matsinda ko twamaze kubona izo tuzakina. Elia Panthers ni ikipe twubaha ikomeye, ariko twiyeze gukina nayo tuyitsinda rero turu, murabyibuka muri 2015. Turifuza gusubiramo ayo mateka. Noneho twatsinda tugahura n'izatsinda hagati ya Seychelles n'iya Mozambique, nazo turabona ari inzira tuzitegura neza. Amakipe yose arakomeye, ariko ngira ngo nkuko mwabibonye Rayon Sport dufite ubushobozi bwo gukina na buri ekipe kandi tukayitsinda. Murakoze. Ubutumwa duhaye abakinnyi nuko tumaze imyaka 28 tudatwara iki gikombe, tugiheruka muri 98. Duhaye ubutumwa abakinnyi bacu yuko iyi stade izaba yuzuye abakunzi ba Rayon Sport n'abanyarwanda muri rusange. Agaciro k'iki gikombe ni agaciro gakomeye kuko ni igikombe cy'umukuru w'igihugu cyacu. Abanyarwanda yaba bari muri stade, abari hanze ya stade n'abari hanze y'igihugu, abakunda Rayon Sport ndetse n'abanyarwanda muri rusange tubari inyuma. Final umuntu arayitsinda ntabwo ayikina. Murumva ko rero mudari nyinshi, ibyishimo ni byinshi mu bafana, abakinnyi ndetse n'umutoza muri rusange. Bahishiye byinshi abafana ndetse n'abakunzi ba Rayon Sport muri rusange. Hanyuma umuyobozi w'umuterankunga mukuru rero ari we umuyobozi wa Beka nawe yavuze ko ku mikoranire ya Rayon Sport ndetse na Beka, avuga yuko umufana wese uri buze ku kibuga aze kwitwaza irangamuntu kugira ngo mufungurire account muri Beka. Urumva ko ibintu bitoroshye. Bafana muri bwitabire match ya Gor Mahia na Rayon Sport, mwitwaza amarangamuntu kugira ngo buri muntu agire account muri Beka n'ibindi byiza babateganyiriza. Urumva yuko ibintu ari uburyohe. Ibyo bitwereka ko tutibeshye, kuko gutangirana n'umufatanyabikorwa nka Rayon Sport yarangiza mu gihe gito nk'iki ngiki agahita akora exploit yo kugera kuri finale ya Sekafa Kagame Cup. Nyango Matici yarabivuze babiherukaga muri 98. Imyaka ribaye myinshi cyane. Rero twege nka Bank of Kigali biduteye ishema kumva ko umufatanyabikorwa wacu yashoboye gusunika akagera ku mukino wa nyuma, kandi turizera tudashidikanya yuko n'igikombe kiri gusigara i Kigali. Mwakoze cyane gukurikira Alphonse Sport TV, turabakunda cyane.